أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In kasanglitan, iwan pupudjihan tupot itukbal na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi hila nasabkitan niyo masa iwan opportunity makarungog nasihat makatayong hu patumtum kiyawa din ang Quran iwan sunnah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah subhanahu wa ta'ala amahapon ini makarungog kita niyo din ha program sin Ma'had as-Sunnah apiag mudiran sin guru na to kalasahan Sheikh Zaid Uqfaymiyah ang man perihala ko sin Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh. So inshallah subhanahu wa ta'ala in dumir kato nasihat patumtum guru na to kalasahan asal kakilahan na sin kita niyo in siya in kitab amin ayin topic ibat-bat niya kato amin kitab Al-Kabair amin continuation niya sin mga dosa dakula. Inshallah subhanahu wa ta'ala idihil ko in kapatot Sheikh Sansibara Jamahali falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadlawin insyaAllah ta'ala adlaw kahinapusan pagpangadji sing kita nyo kitab Al-Kabair. Adlawin insyaAllah ta'ala tangbuson na to in pangadjian hati niya matamat na to inday hapanagnaan sampay pahikakapituan dosa dakula Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ka kay mantagsiyam dosa dakula Allah subhanahu wa ta'ala laun ni Imam Az-Zahabi fi man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam. Amuin mag-ama siya simbukon ama niya kay ingatan niya yasin sa upama ini din ha mga mawajib ka to in subay tari ihitapog in pamilita ama ta tawakan apo ta amo intiurunan sing kita sa may ta adlaw kiamat adlaw akhirat tawakon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin pamilita iban sin ama ta asarap din dito bang mo sila ini hitapog hati ni magpamili ka sin family amo in bukon family mo supaya tumaas in darajat mo. Sa ablaw mo in family ko mawaba in pagkataon niya. At tawakan di siya kakilahan. Asabab na dito mag-family siya pa-family duhay nga supaya tumaas in darajat niya, supaya siya bantuhon, supaya siya angkaton si manusia. Habihat to kahalan magdusa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sa lagu dosa. Law sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghayru abihi fal jannatu alayhi haramun. Isiyusi magdawa siya paruwing daing hama niya ipagpamili niya at tawakan paruwing family usalun niya sumukawa kaya ingatan niya yaun bukun ama niya tawakan bukun family niya bukun tirunan sinasab niya. Law si Nabi Muhammad fal jannatu alayhi haramun in sulga kaniya haram kanin sulga bima na maghula siya halam sinafinarka Jahannam. Harway nga hadis lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi aw intamma ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Amoy manusia magdawa siya magpamili siya simbukon family niya tawakan mag-ama siya simbukon ama niya lang si Nabi Muhammad فعليه لعنة الله لعنت سياسين الله تعالى والملائكة إبن لعنت سياسين من ملائكة والناس أجمعين إبن لعنت
sin mga manusia. Asawag din dito, subay to di ta manjarihi kasibog iyong pamilita. Sibuk da miskin atawakan dayahan, sibuk da malamma atawakan makusog. Na bang ama mo subayra ama mo, bang apo mo subayra si apo mo, bang family mo. Ayaw mo hikaluman, iyan amuin nanubo kay mo. Insumuno, ikakanuman do sa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, al-jadlu, amuin pagluwat, atawakan pagpaliw bisara, dahil nga hambog. Inya to do sa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala, adapun bukuning katan, amuin mujadala, amuin maaunin pagpaliw pagpaliwhi, atawakan maaunin pagbisara, sinhambog pahambog, dusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun ini bisara biasa mga pag-debate aun hikarayaw, aun hikangi. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ayaw kamo tudo magluwat iwan sin mga sila ahlul kitab. At inalihan kita magluwat iwan sin sila. At awakan magpaliw-paliw parkala akama. Illa billati hiya ahsan. Ba't malaingkan bang sa pama inihikarayaw siya na wayron niya induma kita magpaliw-paliw bisara iwan masin mga sila duwing agama. Haraway ayalong sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Wayroon maglugat di man yari maunin paglugat hauno haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't malaingkan in mga sila malugat amuray mga sila kafir. Hati niya bang ayat sin Allah ta'ala inbiyata na ayaw mo na luwati. So bang mo liwatan pa, bang mo diaawahan pa, magdusa na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuray mga sila maraawa, mga sila maluwat, amoy mga sila kafir, mga sila nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala nagfarma na sa Quran al-Karim. Rasul Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Panawag-tawag kau, pagdaawa kau, haran sin Tuhan mo. Hapang hindo sin agama Islam, hapang hindo sin Allah Ta'ala bil hikmah. Uling pagyan rin bil hikmah. At inabang kau manawag-tawag, bang kau magdaawa, magpasaplag sin agama Islam, suway law niya bil hikmah. Unin pagyan bil hikmah. Law Sheikh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala, wa dhalika bi an tanzila al-umuru manaziluha. At ini subay inihibutang mo in uno-uno farkala doon habubutangan niya. Wa fil waqtil munasib. Bang kau magdaawa subay rin sa waktu munasib. Subay amuin waktu marayaw. Waktu amoy matu. Di man dyan magdaawa kau magdaawa kau mga puwas isya na yaw, natutugnin tao. Kung saan pa kau mangukus ko mo yung bahay, tawa ko nulang mo yung luwanta kami sinakam Islam. Bukun na tumatu, pinuwaktu yato. Sa takari amoy waktu matu, pasupaya makauno, supaya makatayma sila. At tawakan kikita mo yung tao dirukalan. Ubus magpagawa kau sinamoy hukuman, amoy gamban karukal niya. Na bukun niya ito yung katupa waktu, bukun naman yung tinwaktu munasib. Wal kalamul munasib, damikyan inhilalaungan suway sab matup day sab. Mang bata-bata, indakwahan mo suway matup kanila, ay kau mag-usal sin kalima amoy malalawong di nila kahatihan. Mang isab taw maas, damikyan ay kau magbisara sin bisara bata-bata. Wal qawlul munasib, iban hilalaungan, munasib day sab, matup. Lianna ba'dal amakin la tanbaghi fiha al-mau'idha. Sablong niyaon, dahil nga mga ini kauman, di matup kanila in mga hilalaungan pagpawaon. Asabday nito, suway mo, inday nga mga taray kasing pagdaawa, hatihon mo bang hisiw indaawahan mo. Asupaya kahatihan mo bang unoy sabing hirawa mo kanila, bang unoy hikatup kanila. So bil hikmah, harwaing baita, in hikmah, amunin ilmu. At inihabang ka magpasaplag, sinagama, subay tuod labay rin nga ilmu. Di manjari amuin tali-taliun mo sadya, at awakan huna-hunaon mo sadya bang unoy ipasaplag mo manusia. Subay tuod ilmu. Inilmu, amuna informan sin Allah Ta'ala, iman sin hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sumunod niya wal mau'izatil hasana. At tinaban ko magdakwa, subay ini mau'izatul hasana. Subay amuin hilalaungan malambot, amuin hilalaungan malunok. Supaya malunghay sumuod pamanusia. Sabo ko ni sabing katahan waktu subay sadya ko mahanunot bang ko magbisara. Aun waktu ka kunahanday sabi magduhal ka. Aun waktu ka kunahanday sabi subay makusugin hilalaungan mo, makusugin tingog mo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang siya maghutba magpamulain mata niya. Namo kun hilalaungan law niya ini magdarawa ini nagkakasud sadya, nagulak sadya. Aun waktu may tinikatu. Biasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ni sa waktu in matup amuin hilalaungan malunok atawakan hilalaungan amuin agak-agak kasupaya ini matay masin mga sila magdurungog. At inya dahil dihay ini magpawa ko sin tarhib atawakan tarhib manjariat to. At inya pakuyaon may manusia sin amal ibadat yaon bang nila nahinang malaguin karayawan makaanila. Atawakan buwaon mo bang kau di huminang sin kakahinang bihay ini bang mutinggalan sa upama inday nga mga piyawalib sinallahu ta'ala biya na si pagsambayang na iniinsiksa kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala hada akhirat. Wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Imandaha sila magpaliw-paliw sin agama, magpasampay sin agama billati hiya ahsan. Amuin mga sila duwing agama nadaway sila sin dakwa amuin hikarayaw di man jari mamisara kau sabat sila mamisara mangi. Ini kau misra kumangi kanila. Dia tu manjar, maksudnya misra mangi. Muslim asal marayau impanindog niya mamisra siya sinamuin bisara kasabun nalanda. Isumunod ang hadusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala dusay kakano man tag-isa man o fadlil ma. Amuin mangikuti kau sin amuin tubig. Biasin sa pama nasabot ng mga misal Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Biasin sa pama hindi kau aun mga umamu, aun gimbamu. Ubus aun day dun kali, hati ni aun tubig day dun halam singkaw man mo yaon. Sakali aun maglalabay, taureng harukay hula, makalabay rin dun halam singkaw man mo, halam barangay mo, atawakan ha mga umamu. Mabaya sila uhaw na, mabaya sila minum tubig. Sakali ikaw di ka makarahiyot tubig, ipag-ikot min tubig, amuin tubig day Allah subhanahu wa ta'ala. Habihat to kahalan, magdusa ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sindusa sa laggo. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tamna'u fadlil ma' litamna'u bihi al-kala. At inalian kita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangikuti sin amuin tuwig. Haruing hadis lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mana fadlu ma'ihi wa fadlu kalaihi mana Allahu fadluhu yawmal qiyamah. Isiyo-siyo in mangikuti sin amuin tuwig niya adlaw qiyamah adlaw akhirah in Allah subhanahu wa ta'ala mangikuti resab sin uno, sin kalabbiyahan, sin karayawan niya. In sumuno, hikakano man tagdua dusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala naqsul kail wal mizan. Among inlatan mo in timbangan at tawakan tupungan. In mawajib hatiap-tiap Muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila siya magdarang, di siya manjari mga kakal. Magsapama siya nagdarang law niya kay mampilakin hangka kilo bukas. Di na tumanjari latan niya sa nang kagram sadya. Di manjari butangan niya na abato, intimbangan, ubusan pa niya butang natin bukas. Nasa 5 lating kilohan. Habihat to kahalan magdusa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawakan ang pagdarang magtupong. So pamalaw niya hangka tupong kamatis, bihay in price niya. At ang kamitar kamatis, ang gatos pilak sa upama. Sakali in itupungan niya yaon, imitan niya yung kukubing niya asal, kukumi niya. At tawakan biutangan niya mga dagmay halawom. Supaya, ini pagluon matusing kamatis, tiyo da kumain ni kaluon, magbihan ng gatos pilak magtuwi. Habihat to kahalan magdusa siya pa Allah ta'ala. Magdusa siya mayta, liyatan niya nang dupang siya pagdangang. Liyatan niya yung kiluhan at tawakan, liyatan niya intupungan. Na unin siksa kanila, siksaon sila sin Allah ta'ala. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, wailun lil mutaffifin. Kasiksaan ha mga sila mutaffifin. Yung mutaffifin, amo rin nasabot takain na amuin maglat sila sin kiluhan at tawakan timbangan bang sila magdawang. Na law sin Allah ta'ala wa idha alladhina idha iktalu ala nasi yastawfun. Apabila sila magdawang ha manusia, magkilo sila mangdupang sila, pero yung pangdupang nila.
Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila ini magkilo sila, magtimbang sila, sinuno hirarakaw nila, atawakan magtupong sila, yukhsirun. Latan nila yung tupungan, atawakan latan nila yung timbangan. Nasiksaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sinabi natin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, khamsun bi khamsin. Law sin mga sahaba, ya Rasulullah, wa ma khamsun bi khamsin. Uno lang yung khamsun bi khamsin yan. Law sinabi Muhammad, ma naqada qawmun al-ahdu illa sallatallahu alaihim aduwahum. Wayroon dahil mga kauman, amoy mang baluwa sila simparjanjian nila. Ba't malaingkan, para ukon sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kuntara nila. Wa ma hakamu bi ghayri ma anzalallahu illa fasha fihim al-faqr. Ini, wayroon dahil mga kauman, manghukum sila sin hukuman duwayng dahil hukuman sin Allah ta'ala. Ba't malaingkan, tumaod na rin doon kanila in kamiskin. وَمَا ظَهَرَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ الطَّاعُونَ يعني كثرة الموت. Wayroon dahil hakauman, tumaudin kakahinang fahisha, tumaudin kakahinang zina, sumaplag na yung pagzina. Ba't nalaingkan, patauron na mataud na in mawapat kanila. Siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَفَّفُوا الْكَيْلِ إِلَّا مَنَعُ النَّبَاتِ وَأَخَذُوا بِالسِّنِينَ. Iwan wayroon dahil nga mga kauman, ini mga ikit sila pagdarang. Latan nila yung timbangan at tawakan latan nila yung tupungan. Ba't malaingkan, manau an nabat. Ba't malaingkan, di napatuhul sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghianong. Sampay magtahunan na wayroon, ini katumbutumbuhan patuhul sin Allah ta'ala. Wala manau zaka illa habasa anhum al-matar. Iwan wayroon dahil nga mga kauman, in mangikot na sila, di na sila mangungsod simpag zakat, di na sila mangungsod zakat, ba't malaingkan in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na sila paturunon, di na sila paratungan ulan. Ang panabiyas sa infarman sin Allah ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mabusun. Unong wayroon na ba na huna nila, wayroon na sila nakatali, in sila yadun nabusun, in sila yaon ini parahon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, tukunon na sin Allah ta'ala. Ini pangasubuhan na sila sing kakahinang nila dahil diha ginlupaan dahil diha dunya. In sumunod niya, ikakanuman tagto dusara kula Allah subhanahu wa ta'ala al-amnu min makrillah. In amnu bil makrillah, amuin ini in sa kaula-ula maguna-una kawin ikaw piyaparihala na rin habungsi dahil hadukal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dasin sa pamalong mo, iminang naku, dasin sa pamamasasat ko sinuno, sin syaitan, alayhi lanatullah. Law sin syaitan, ifalam al-ma'asiyah, hinang nakaw sin hinang dosa. Uusang pa ko pangayo, dosa pangayo kampunan pa Allah ta'ala. Allah ta'ala ba'y kampunan da? Natawakan lang sin syaitan, taginang nakaw dosa pa Allah ta'ala. Sabi rahmat sin Allah ta'ala, nakaw na rin hadual niya. At inaminsan ko naghinang dosa, in Allah subhanahu wa ta'ala asal bayang ulong unda. Nakaunain ulong niya rin habong sinya, pamanusya. Na ini dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay tuod, in mawajib hatiap-tiap manusia, in subay ni patap-tapon, in ginawabaran niya, mag-ibadat, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na din mga duha si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya ako magpipinda-pinda sin pangatayan si manusia. Pinda-pinda sin pangatayan namo, patak dapay Allah in pangatayan namo, mag-ibadat dahil doon haakama mo. Na amoy ito mawajibat tiap-tiap manusia. Di siya mahuat-huat lang niya, maginang na ko dosa. Minsan pamerin in dosa, in Allah ta'ala bayng ulungon bayng ampunon. At tawakan imian siya lang sa lagbo dosa, malagbo din ampun. At ini maginang siya dosa. Amo na ito'y manusia, nalawain ka mukha po Allah subhanahu wa ta'ala. Subay magmabuha kita po Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga paradaakan niya, subay tahinangon. Iba magmabuha kita po Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga paniksa niya, amo inbang ta, ay initinggalan, in mga piyawajib sin Allah ta'ala, at awakan mang tahinangon, in mga piyanglangan niya, bang kita rin ang punon sin Allah ta'ala adlaw kiyama, siksaon kita atawakan aun waktu rin di pahadunya para tungan na kita sin Allah subhanahu wa ta'ala paniksa.
In sumuno kaniya, sumunod do sa rakula, do sa hikakano man tagupat, al-iyasu min rawhillahi wal qunut. Amuin malawa na in pangandul mo dayong hakarayawan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa pamakawya mga malugi, malusop na kawayaon. Isa kawalawray, di na ka maka ini bangon magbalik. Bang kawya mga nakahinang dusa, isa kawalawray, nakawampunan sin Tuhan, malusop na kawayaw. Di man jaring bihat, dosa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay makusog, in pangandul tamat to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kaw nalugi, ang pakawayan sin Allah ta'ala, kauntungon kaw, sarun doon, makauntong kaw. Bang kaw na miskin hawak to kaw rayahan, ubos kawayan sin Allah ta'ala, papagdayahon kaw sarun doon. Bang kawayan sin Tuhan ni karihil niya. Bang kaw nakahinang dosa ayaw, kamalusop daysab. Pangayo kaw kaampunan pa Allah ta'ala. Tangisan pa Allah ta'ala yung dosa mo yaon, iwan pagsusunituon. Iwan ayaw mo pagbalik-baliki, insyaAllah ta'ala ampunon niya kaw. Na mga sila amoy nalulusop na inyat to, kakahinang si mga sila kafir. Nang sinallahu ta'ala, innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Wairun magkalusop, dahing harahmat sinallahu ta'ala, dahing mga tatabangan sinallahu ta'ala, ba't malaingkan amurain mga sila kafir. Arwa'ing aya lang sinallahu ta'ala, huwalladhi yunazzilul ghayth min ba'di ma qanatu. Inallahu ta'ala siya in nagpanaog sin tubig dahing hataas sin langit, nagpanaog sin ulan, huwas dahing hauno, dahing haamuin nalawa na nalusok na in mga manusya, di na sila ulanon. Imawajib hati niya subay maghuna-huna kita marayo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inallahu ta'ala baing ulungon, baing kasihon, sa sartahin na muntain para sa baban amuin hikaulong, hikakasi iban hikarida kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laung sinabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zan billahi ta'ala. Wairun ini dahing hang surak dahing kanyo amuin abutan siya sing kamatay, bat malaingkan subay marayaw in paghuna-huna niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Aun kaya rin kan Imam Ash-Shafi'i rahimallahu ta'ala, laung ya yunadi munadi min qibalil arsh, ayna fulan, at inarin ito hata sinarash, aun malawag-tawag, inaalihaw nung nalaw niya hikuan. Hala yasmaw ahadun zalika as-sawt illa wa qad taribu faraisahu. Qala fayaqulu Allahu azza wa jalla as-shakhs anta al-matlub. Ubos lang niya karungan si mga amoy tiyawag. Ubos lang si Allah subhanahu wa ta'ala, hataw na tawag yawn, antal matlub, ikaw lang yung kahunahan. Hal ilal ard, alal khaliq, hal ilal ard, ala khaliq is-samawati wal ard, fayashkhasul khalq bi absarihim tujahal arsh. Dan ito hato, laung Imam Shafi'i sabut niya, wayaqifu dhalika syakhs bayna yadillahi azza wa jal, fayulqallahu azza wa jalla alayhi min nurihi ma yasturuhu anil makhluqin. Inamoy natawag sin Allah subhanahu wa ta'ala, papanawagan sin Allah subhanahu wa ta'ala sahaya rin kaniya, sampai in sahaya yatu katabunan in katan pia panjari niya. Thumma yaqulu lahu, ubusan pamamungin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, hamanu siya yaun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, abdi ya ikunku, ama alimta anni kuntu ushahidu amaluka fi darid dunya. Ya kau ipun kulong sin Allah ta'ala, unulong niya kaya ingatan mo ka sin kaya sasaksian ko in amal ibadat mo rin dito dunya. Laung sin ipun bala ya Rabbi, huun ya Tuhanku. Laung sin Allah ta'ala, abdi ama sami'ta binaqamati wa azabi liman asani. Ya ipun kulong sin Allah ta'ala, diungog mo ka sin aun paniksa ako, iban aun dungal ko hamanga manusia sumulang simpardaakan ko. Laung sin ipun bala ya Rabbi, huunya Tuhan ko diungog ko yato. Laung sin Allah ta'ala, ama sami'ta bi jazai wa sawabi liman ata'ani. Kaya rungugan mo ka sin aun tutungbasan iban aun karayawan ha mga manusia magtaat ka ko. Laung sin ipun bala ya Rabbi, huunya Tuhan ko. Laung sin Allah ta'ala, ya abdi asaitani. Ya ipun ko nakapagmasyat kau kako, nakahinang kau doon sa marika ko. Laung sin ipon niya, Rabbi, qad kana dhalik, ingkaaw nan lang niya, nakahinang ako dosa.
لو شن الله تعالى عبدي فما ظنك اليوم بي uno law ngin halam sin pikiran mo unin huna mo adlaw ni kaku na adlaw ko na adlaw ni uno bi na tali mo kaku law sinipon ya rabbi anta afuni ya rabbi natali ko na huna ako amin ampunon mo na ako law sin Allah ta'ala abdi law sin Allah subhanahu wa ta'ala abdi tahaqqaqta anni afawtu anka nasabunnal mo to din ikaw ampunon ko law sinipon naam ya Rabbi huun ya Tuhan ko liannaka ra'aitani alal ma'asiyah wa satartaha alayya huun ya Tuhan ko wayron pagdoro ampunon mo ako sab adun niya kaya sasaksian mo in ako nakahinang ako dusa sarta tiyabunan min pardusahan na hinang ko law sin Tuhan kaniya qad afawtu anka wa ghafartu laka wa haqqaqta dhannaka mattantu diampun tanakaw iban miyaap tanakaw iwan nasabunan na to dinuna-huna mo kaku khud kitabika biyaminik kawalong yung kitab mo sinto marapit sinlima marapit pato fama kana fihi min hasanatin faqad qabiltuha wa man kana min sayyiatin faqad ghafartu laka wa ana jawadul karim kawala law sin Allah ta'ala yung kitab mo sinlima marapit pato uno ray no halam sin kitab kya sulat yan karayawan na hinang mo yay ma puna kayim iban uno lang sin Allah ta'ala yung kangian na hinang mo halam sin kitab kya sulat yan yang pun puna in pardusahan na hinang unin syahid sin kisay ni may tayat tubihato yung jimatukan niya may ta naam punin pardusahan niya sa may ta marayaw in paghuna-una niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala baying ulungun baying kasihun haipun niya in sumuno ikakano man taglima do sa rakula po Allah subhanahu wa ta'ala lang yatarikul jama'a fayusalli wahdahu min ghayri uzrin amuin manusia manininggal sin sambahayang barjamaah sarta sumambahayang siya isa-isa niya hawayrun uzur inya tudo sa dakula po Allah subhanahu wa ta'ala in mawajib tiap-tiap kausuhan in sumay tuod siya sumambahayang sin sambahayang barjamaah masjid bukon siya sumambahayang isa-isa niya law sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma ahriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jama'ati buyutahum na kapag huna ako lang si Nabi Muhammad in mangda ka kuhambuk usog mag-imam sumambahayang manusia ubos lang yun ako matto ako pakabayan lawakon ko yung mga manusia di magsasambahayang sinsambahayang barjamaah sunugun ko lang si Nabi Muhammad in kabayan nila harawang hadis lang si Nabi Muhammad man taraka salasa juma' tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi isiyo-siyuin di siya sumambahayang makatu sambahayang barjamaah sabab sin pagpahil-pahil niya sin pardakan sin Allah Ta'ala na tumbukan sin Allah Ta'ala in pangatayan niya tatakan sin Allah Ta'ala in pangatayan niya imawajib in subay tuod ini sumambahayang in tiap-tiap usog amo in kaya wajiban sumambahayang barjama'a pa masjid nang sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sami'an nida falam yajib fala salata lahu illa min uzrin isiyo-siyo na karong simbang mahuli di siya sumambahayang matu pa masjid barjamaah na di tayo maunin sambahayang niya bat malaingkan bang ang uzur niya amo hindi siya makasambahayang matu pa masjid inyatu wayru unday sabsalla niya aw nambok usog inkaunan niya inibuta miyato siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangayo siya amuin bang makadjari di na siya sumambahayang matu pa masjid siya simbuta siya di na kakitaan lalawayan pa masjid law si Nabi Muhammad atas maun nida uno lang si Nabi Muhammad karunguan mo yung pagbang ka masjid law sinusog na huon karunguan ko law si Nabi Muhammad fajib na sambahayang kau sin sambahayang barjamaah law Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu laqad ra'ayna ya'ni as-sahaba ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatakhallaf anha ay salatil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq aw maridun ini matantulaw Ibnu Mas'ud kita namo in mga sila kasahabatan miyamakad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wayroon hang sulag dayon kanila in amuin magtinggal sin sambahayang barjamaa. Amurain magtinggal sin sambahayang barjamaa, amuin mga sila munafiq. Amuin mga sila nasasakit in pangatayan. Amuin kiban sin mga sila marid. Amuin mga sila ini awal sakit nila. Yung mga sila nasasakit. Adapunin sila wayroong sakit. Iban sin mga sila bariman bukon sila munafiq na magsambahayang tuod sila sin sambahayang barjamaa hanabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Insumuno niya do sa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala ini tarku salatil jum'ah. Amuin pagtinggal sin sambahayang Jumaat. Sambahayang Jumaat ini nideng mga ini piya wajib daysab sin Allah subhanahu wa ta'ala na ihisiw-siw in tuminggal kaniya amu hindi sila sumambahayang sin sambahayang Jumaat na magdusa sila sin dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Isumuno niya dusa hikakano man tagpito al-idraru fil wasiyah. Amin fasparkala pagbahagi sin pangalta. Pabila mawapat in manusia apabila aun kiabin niya pangalta na inalta yaong pagbahagian sin amuin ini panubo niya. Pagbahagian sin anak asawa niya in pangalta kiabin niya. Inya tumalilay ha mga kitab mawaris. So dahil ni aun dahil ha mga ini pangalta manjari siya di siya hikalamud matto pamiras, di siya hikalamud matto papagtawaon pusaka. Yan na sinuno amoy pangalta wasiya, piyag wasiyat sin amoy tagda po sin alta. Law niya sa pama bang ako mapatay in pangalta ako bihay nin taod niya hirin ko kang kuan. Sumawad biya to suway tukbal. Di ato siya pagbahagian. Naray dihay ni inwasiya ini di siya manjari hikamudarat. Ha mga panubo niya. Di siya man dyan magwasiya at niya magbin siya sin pangalta niya ha mga tao amuin makakawa sin amuin ini pusaka niya. So pamadeng ha mga ini makakawa sin pusaka ikabin sin tao na wapat amunin anak niya. Dahil di siya man dyan magwasiya daw niya magbin siya sa pama banga kumapatay in auto ko hiril ko anak magulang. Atau banga kumapatay inalta ko hanggat us ngay mo hiril ko anak kumanghod. Diya tumanjari sa mayta. Bang siya miyatay in pangalta ni pagbahagian na sin anak niya magulang, anak niya manghod, in ama niya, ina niya, inasawa niya. Nilayon niya, bahayon niya to sin sara. So di siya manjari amuin magbin sin pangalta dahil doon na mga dahil doon na mga ini makalamod magbahagi sin miras, makalamod magbahagi sin ini pangalta niya. Diya tumanjari. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Inna Allah subhanahu wa ta'ala tiukbal niya na dihil niya na ini kataan hatag mustahak, hatag dapo kaniya na di manjari ini dihilan wasiya ipagbinin pangalta mga sila waris sa mga sila ini kya pusakaan sin pangalta. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la ya'malu aw imra'ata bi ta'ati Allahi 60 sana thumma yahduruhuma al-maut fayudarrani fil wasiyah fatajibu lahuma an-nar. Matantulaw yan usog atawakan babae nagamal ibadat sila nagtaat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay inlugay na nagtaat pa Allah ta'ala may abot na kaanuman tahon. Uus iabutan man sila sin kamatay roon na sila hanadya magbihin sila sin pangalta nila at inaamoy mudarat magdiha sila kamudaratan sin ini wasiya na law sin Nabi Muhammad mawajibin pasuron sila palawm sin na finalka jahannam tanda sin inya tudo sa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Insumunod kaniya dusay kakaanuman tagwalo al-khadi'ah amuin paghinang pagpangakal mawajib tiap-tiap manusia in subay siya magmabuntul huminang siya sinamuin hinang kabuntulan miya kada aturan sin agama Islam di siya man jari mangakal labi awla na hapag kahinia manusia hapag kahinia muslim. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-makru wal khadi'a fin nar makasud palam sinafinar ka jahannam in mga sila in mga sila amuin mga akal. Law sin Allah ta'ala yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum nangakal sila Allah ta'ala in Allah ta'ala yakkalan na sila. Nah, law ni wahidi yu'amiluna amalul mukhadi
ala khadaihim. Sila yato naghinang sinun, hinang pangakal. Dhalika biannahum yu'tuna nuran kama yu'tal mu'minin. Adlaw kiamat, mga sila ini mga kadihilan sila sin Allah Ta'ala uno. Dihilan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaya, biya dasag simpagdihil niya mga uno. Mga bariman. Faida madaw ala sirat utfi'a nurahum. Bang sila makalabay na sirat, amoy halalabay na adlaw kiamat, bungon na sin Allah Ta'ala yung sahaya nila. Wabaku fi zulma. Sarta ini makawin na sila rin doon halom sin katigid luman. Malawa na in sahaya nila, malawa na in ilaw nila haad daw qiyamah. Ini kakanuman tagsiyam do sarakula Allah Ta'ala man jassa alal muslimin wa dalla ala auratihim. Amuin manungub-tungub ha mga muslim, ha mga bariman. Tungupon mo, jaga-jagahan mo bang uling kakahinang nila. Amuin mga parkala, tiya tapok nila. Uus tungupon mo yato. Uus ipang-istorya mo mga manusia. Yung kaiban nila, yung kasipuhan nila. Inyat to, do sa dakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lausin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladina amanu, ijtanibu kathiran minadh-dhann, fa inna ba'da dhanni ismun, wala tajassasu. Ya kamu lausin Allah Ta'ala mga bariman, ani binyutul in kamatauran ding hapag huna-huna, matantunin kamatauran huna-huna, inyat tudusa dakula Allah Ta'ala. Wala tajassasu, iban ayaw tungod kamu mang jaka-jaka, ayaw kang manunguk-tunguk, hakakahinang sintay manghud nyo manusia. Sabab inyat tudusa dakula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kakaanuman, kahinapusan do sa dakula Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawhi Imam Al-Zahabi sabbu ahadun minas sahabati ridwanullahi alaihim. Amuin manok na akaw. Atawakan mamisara kaw simbisara mapangkal. Atawakan mangudyo-ngudyo kaw hama nga sila kasahabatan ridwanullahi alaihim. Inya tudu sarakula Allah Ta'ala. Inya tu kakahinang kakufur. Inya tu kakahinang makawa kaw rin halikusan sinagam Islam. Mawajib hati-hati manusia in subay niya lasahon yung mga sila kasahabatan ridwanullahi alaihim. Subay nila pagaddatan, subay nila parihalaon yung mga kasahabatan dahing hadila nila, dahing hapamisara nila mangi, dahing hapanukna nila, dahing hapangudyo-ngudyo nila ha mga sila kasahabatan. Amuin napi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa rayaw-rayaw manusia puas dahing ha mga kanabihan. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Ayaw tuod kamo misara mang ilaw si Nabi Muhammad. Ayaw kamo manok na mga kasahabatan. Sa pahan kulong niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minsan pa'y nahambuk dahin kanyo magnapaka. Magsadak ka siya sin pangalta niya bulawan bialag guuhod. Bialag guuhod uhod in bulawan ni pagsadak kasi manusia. Di dalawang niya makaabot in karayawan nyo, matto pa karayawan sin kasahabatan. Wala nasipahu, iban di bisan makaabot, di bisan mabot hang tunga, dahing ha mga karayawan sin mga kasahabatan, ridwanullahi alaihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namik kaya nagsabda, Allahu Allah fi ashabi. At inyain ini panguno, pamuhai, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi kita manjari dumihil kangian, hama sila kasahabatan. La tattakhiduhum ghardan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, waman abghadahum fabibughdi abghadahum, waman azani faqad azani, waman azani faqad aza Allah. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isiyo hindi mo kadayin kanyo mga kasahabatan ko, matanturin dugal ko, dumugal mon kanyo. Iban hisiyo rin kanyo in lima sa pamanga sahabat ko, matantuod in lasa ko. Iban hisiyo lang sa Nabi Muhammad in lima sa kanyo, ha mga kasahabatan ko, matantuod in lasa ko, lumasa mon kanyo. Hisiyo in dimihil kangian, ha mga kasahabatan ko, matantuod dimihil kamo kangian kako. Iban hisiyo in dimihil kangian kako, matantuod dimihil kamo kangian pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab rin dito subay taon, lasahon yung mga sila kasahabatan. Sabab in sila yaon, napi sila sinallahu ta'ala, maiban, maglundang panon, si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daw si Nabi Muhammad,
Innallaha akhtarani wa akhtara li ashaban. Matantod na Allah Ta'ala napi niya ako. Iban, pinian niya ako mga panaiban, mga kasahabatan ko. Wa ja'ala li minhum wuzara'u wa ansaru wa asharan. Faman sabbahum fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. In Allah Ta'ala si Nabi Muhammad mattantuod pini niya ako. Iban pinian niya ako mga pangaway ko, mga lundang karabat, sahabat ko. Iban pinian niya ako mga uzara, mga minister, dahil nga mga uno, dahil nga mga ansar. Naisiyo-siyo imamis sa ramapangkal, manuk na kanila, mga kasahabatan, law si Nabi Muhammad, fa'alayhi la'natullah. Lianat sila sin Allah Ta'ala wal malaika. Iban lianat sila si mga malaikat, wal nasi ajmain. Iban lianat sila si mga sila, iban si mga sila manusia. La yuqbalu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Di datay maun in karayawan nila. Amuin ini wajib kawajiban tiunay nila. Amoy mga piawajib sin Allah Ta'ala kaya tunay nila. Iban sin mga kasunat-sunatan na hinang nila. Adlaw kiamat di datay maun sin Allah Ta'ala. Sa minta sabab sinamis sara sila mangi nanuk na sila nang udyo sila nang baba sila. Ha mga kasahabatan radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sabab din dito, mawajib kato tanyo, subay natutuod lasahon in mga kasahabatan, subay kita nyo magad, sin amo in limpa nila, karena sila in namagbog, sin sunnat, sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, sila in sisinguran nato, sabab sila in miyagad, sin uno, sin panghindo, sin Nabi Muhammad, law sin Nabi Muhammad, alaikum bisunnati, wa sunnati al-khulafai rashidin al-mahdiyin, kawaan yung sunnat ko, iban kawaan yung sunnat, si mga sila khulafa, amuin sunnat hinda Abu Bakar, sunnat hinda Umar, sunnat hinda Utsman, sunnat hinda Ali, radhiyallahu ta'ala anhum. Subay natulasahon yung mga sila kasahabatan, karena ipaglasan nila, bukan nila in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wairoon nila piasaran, tiyok nila in pangalta nila, tiyok nila in ginhawabaran nila, hasupaya sadya katawangan nila, hasupaya sadya kawagbukan nila in Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, hasupaya maparihala in pag-agama, hasupaya muntul in manusia manauhid mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya tugtog na rin di in pangadyan sing kita niyo kitab al-kabair. Alhamdulillah addaw ini natamat nato na in pangadyan dahil hado sa panagnaan sampay pahikaro sa sampay bat pa amo indo sa ikakapituan kahinapusan dusa dakula po Allah subhanahu wa ta'ala in mahuli niya magsarang sukul kami ha nidaul Islam hapiag na Quraan sin amuin ini kaguruhan dahil di halupa sambuangan wayron na dukaing dahil kan Sheikh Zakaria Muhammad iban sin anak niya iban sin mga panaiban niya iban sin pamilya niya murah-murahan parihalaon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rizkian sila sin Allah ta'ala sin rizki halal iban taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat nila iban ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in fardusahan nila sibu da sibi atawakan dakula nakatatampal atawakan nakatatapuk iban damikyan magsarang sukul kami ha mga amuin timuku sin parhimpunan ini magpasaplag sin agama Islam dahil naman amuin dahil di hula sampay na parukay hula iban damikyan magsukul day sab ha mga kamu amuin makug makuyag dumungog sin pangadyan sarta tumayma iban amalan in para in mga pangadyan iban layuan in mga piyaaniban sin Allah ta'ala iban piyaaniban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahinapusan niya mga yu kami kaampunan kanyo bangaon nagsa dahil ha mga pagwa namo inyatu dahil ha kahina sin ilmu namo iban dahil ha ka hina sin pag-iman namo inyatu ayaw niyo kawa atabakan inyatu rin ha panasat si syaitan sumakawa bang ang kimugdan dahil ha mga panghindo kaya pagwa namo inyatu rin Allah subhanahu wa ta'ala iban dahil ha sunna si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuyatu in mawajib subay na to kaun subay na to agarun subay na to amalan iban subay na to aniban in mga farda ini in mga ini pianglangan labi aulana in nasabot Imam Zahabi dahil diha kitab al-kabair amo in kapituan dosa sa lagu Allah ta'ala di tanyo ini manjari pahil-pahilun karena ini dosa rapula Allah ta'ala di ini maka makiparat sin mga amal ibadat
di makiparat sin sambayang, di makiparat sin puasa, di makiparat sin Jumaat, bat malaingkan mangkaw nakahinang sin dosa ini, subay mo tuod pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan suway murid pagbalik-balikan, iwan suway mususunun insyaallah ta'ala ampunan sin Allah ta'ala in pardusahan sin kitanyo, iwan murah-murahan pariharaon sin Allah ta'ala ingin hawabaran sin kitanyo, dahil naman hilalaungan pagkakahinang sin anggaw takbaran, maun papangatayan pariharaon sin Allah ta'ala ang intumabtak mag-ibadat matukannya sampai nasadya kitanyo ipagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala abutan sin kamatay, murah-murahan ampunan sin Allah ta'ala in pardusahan sin kitanyo, sibudakan sibi-sibi atawakan dakula mahuli niya mamaid na ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.